Fatalo fatu I lau whaafonga Samoa nei fo e so fau malo le soifua. Le tautua fai pea lau Samoa Entertainment TV mai Samoa ai usi mai al whaafonga I whaapoponga o na tamua I nei aso. O le pepeo e a malulu o le potu e no foi pasese o le vaala po ale usu mai savai I le ono I le tai au. Mamalanga o le aso e au fia I malanga muli I savai I le Lady Samoa tolu. Iana malanga wha le vai aso. Na afu ai ono tato fisilingi el pulenga o vaa. I le mafu anga o lea wha le tonu lea fo I walu atu le nei vai aso. O wha awa lava o na talai wha malama o le vaa. E mawai sa savili malu atu I fafo mo le pasese. Peta insa no le li pule le official wha la poptonga vaa le sunga le atawa Sam. O lo wha atali le part pol totonga le ea. E taunu umai ia pani I le vai aso fau. O le vaenga le o le ea malulu e le tau ngō fiepe o na ia ta ua masani lava o na ia le condensa wha leo leo. Ai ua tali ai le apart, mo le toe wha le ai fo I lea, o le au aunanga I le potur pa sese. O le asafrai le nei le malanga tuai pulenga wha la poptonga o ilalom tanga lungo ngaluenga tele mo savai. E au fiai ma le pulenga wha la poptonga waa, o fewa I le vao motu. Ta ua le pa sese mai savai Il tai au na leila e manai a lava le usu mai savai. Awa o lo malu le tai au le vaala po alea. Ai o isi ana malanga I lea wa uli, talo ai. Ia tele se savili e sao atu I whaamalama o lo talai. Ai o le vevela o tutonu, sa tuli ai e pase se le pito I lunga, mo le savili, ma fafo mai o poto e ta o toai mwha savili ai pase se. O le vaala po alea o lo mo le mawina lava, o le whaafita uli ta tele tupu ai. O na whale ui sa itulau, a le puni, o le manongi, malele ai o se pepa. O le awa siasia lea malanga I savai. I le asa freile nei au fia I le vaenga, a le EPC po le elitise, le LTA, o pulenga wa le telemfila wa inga, o le au aunanga waa, ma le SPA po le Samoa Port Authority, ia po le pulenga o wafu. Inisi o tala, o le minister tinam tamai ta e mangapso ta e le sunga mulipola ana losa ale molio o le anta ita ia le sunga fono Samoa. I le fono whaaltau sanga ale komisi mo tamai tai. Le Commission on the Status of Women, le CSW68, a malo au fatasi po le UN. O le fono le ana whaia I New York ai Amerika le aso sultasi le aso lusfulu o matilu o lua wha. E whaatau I le tutusa o tangata e o lii matamai tai, ma le wha malo si au tamai tai. Matuli mata I aile se itio o whamunianga maua, mai le tutuso a li I matamai tai. Ai o le tula I mai o tamai tai e una ia e tala noa e mata upo e sui aile mativa, ini awala si iti ai tupe maua e au noa, ma se vai whaapito tasi. I wha e se fulu te si malitolu pasene o tamai tai o le lolangi o lo ola maatitiva e sili atu na ilo ali. Mai e tatau o na sawa le whaatinonga o ngā luenga whai. Pe whaalua sifulu ono o na televave atu ina ia o atu I le tausanga I luafe tolu sifulu o ausia sini e le to e mawai se ola whaalangolango. O whaamaunga mai tamau a inga o atunu e whaasifulu valu o ilo ai. E mana o mia se tolu se la wono sifulu piliona tala I le tausanga. Ia mawhai ai o na whaatino ngā luenga I ausi ai le tutusa o ali imtama ita I kelope ma whaamutai le maatitiva ma le fia ai. I le tausanga lava ia le nei, e lua te si maleono piliona tangata ua palota, ua ia I latou le malo si anga. E una ia I le whaalu o tupe, I le whaatutusa leo a li imtamai tai. O tonga fite fo iai, le whaamuto le mativa e au fia I le whaalu o tupe, I le whainga o policies po ai e ingam por kalame, e mata I tui nai vai inga o ia le minei, ma si itia tūlanga tau te tai o tamai tai. O valo ia o nanga luenga e ono mawhai o na fsosoani ai, I le whaitau se lau miliono o tamaita e whaase ese mai le laina o le mativa. Pe a whai e ave e o latou whainga malo, le whaamua mua ia o onga, o a inga fuafuaina, whaapaleni le whainga o totongi, ma le talatala atu I tua o a inga o angabaa I benefiti. E la te tolu se lau miliona ngā luenga e ono o atu le lua fe tolu sifulima, ua whanau mai I mea tau au nanga fsosoani po care services. Ma whaatu mwai le awa noa tangata whai ngā luenga, ma si iti ai le cross domestic product le GDP I le 20% per capita I tūlangi uma. O le whanolo na ono sifulu valu leana awai atu ele usu ngā whono a Samoa. Mo se langolango I le whaatinonga o tonga fiti e whaamuta I le maatitiva o tamai tai, ma le whaao ngā ai o le awa noa I tutusai I a lii ma tamai tai. E tā uai o le nei fui fontanga. E whaata uai I a ma whaalau
loa ina ita ua wano tutusa mo tangata uma. Ia mai se fo ile pa mawalunga ina o to mai manga ba o tamaita. O se awanoa fo e fa soa ai le fontanga i tūlanga o le soifuanga o tamaita i umalalang. Pa petai i fo ai le loto i le tūlanga o lo ola ma soifua ai ia tina ma tamaita i o Samoa. E peio o isi vaenga lau te telele na ile tau o le nei fontanga. Ele fa atusaina fa apitauni malu i tau o lo feangai maisi tina. O isi atunu. Ia, i fa apitauni e feangai po i mai tato. O lo fōlinga langi leile tai au le nei aso fa atusal fa te ina iai ana nafi fa asolo atu i le awa uli. Ile mamafa o timunga na lolo vai ai vai ngol taulanga ma fa asolo atu ina sa vai lepa. E tangata whewa i mata avale le vau fale o loa. Peta in fa ta ape fa fuase iai maa onga ona o le puipuinga o le saonga le mua whanau. O le asoe o mai iltaimi o tātou telefo e le isi fa alinga mo le tau fiawa onga malimtanga luenga wa onga. Tālolo o langi le pea le taulanga ia pia i le taimi o lo tu fa atsia nei li poti. Ai mua nafi lava ia sa fautua ina malosi mai ai lapta inga o timu, ma mafa fautuanga mo lolonga, fautuanga mo ngā sami. O lo fa awa upea, o no fitia le tunu i Vili e feo lolo fa asolo ina malolosi mta upolu, mai a fuai pea uma mafa, o le ea o lo ta oto i lunga o New Zealand. O nei winga lolo wau so soani le au maia leo ngalu mau ma mau lunga. E ia ile va inga mamau, tu mau pea winga lolo wau le tau se iau lia mai lea so, anga iatu ile aso foraile. Inisi o tala o lo manuia uma le ainga Samoa, le namalanga atu mo asia singa matafaonga i Taiwan ile vai aso tolwai. Ai o lea o fitau i tonwai, ma le oso ane o le mafuie o lo oia i pea i Taiwan. Ile fatal noanga ma le tiopo le nisiana na file umano le lulu le mafuie e fitu tesi ma le lua le malo silfua mafuie. Lea na afia i Taiwan, na saunoa ile falitua, le fionga sili niu lina jang, e lulu le mafuie o lo oia i umalava la to le fale, o isi o lo le funga fale lunga ai o la ua maltama o le ainga o lo ta pena le ti, peitai, o le toa ma le whaatua tua e mawai manatu ma mawhauwhaunga le lei ma le tonu. I le la sanga e ao ona whai taimi o whaalawlawe tupu whaafua se i whaapea. Na wa aia lava le lue umo le sisi o manga i whale ti tele na latane ilo lato ainga. Peita ina uma le lulu ma losi mua mua. Ai tu la lava mulmuliane o lulu lava pei e whaate i tei ai ua le tutusa le ma losi. Sao noa sili niu o le lato lava ia lea malanga masani ai tau sangata itansi i Taiwan malona ainga e asiasi i le la fo i tu o le ainga o tamaiti peitai o le tau sanga nei o to tele atu le lato au malanga. O le mafui e sili atu leo na malosi wa lulu ai Taiwan i le sili le lua se fulu tau sanga. Mau o mai nei, e na o le fitu tangata o mali liu ai, fitu sa lau sultasi le au manua, fitu sulfito lo tau mia pe ai fale, peitai, na iei fautuanga mo ngalulolo e Japani ma Filipaina, ai mulmuliane toe faale au ngaina. Ai o lo faa wau pesa ilinga i fale to ulu mo tangata e ono tau mia. O le moto o Taiwan o lo oilalo lava lo Republic of China, wa umi se taimi o tau mawhaiatu mo lona tuto atasi, o le motu o lo oilvaenga i sae o le atu asia le pito i saute, sa sae o sami i saute o saina, ai o lo iktu i mātui sifo le vasa Pasifika, ai ona itu i mātui sifo o lo ta oto ai le People's Republic of China, ai o Japani, i lona i tu i mātui sa sae ma Filipaina i lona pito i saute, e silia le 2 miliona leo whai o tangata e nonofoi i le moto Taiwan. E iwa i tu malo upolu nei lea na manuia i mai lei me i toa alopo mai lei pua ana nafi, na tu whaatu i ai sa sauninga whaapitoa le na whai ele ofisa susu enga wha saintisia Samoa i na whanua. Ma whaafta i ai sui o nai tu malo, e au fiai fale la taim sa matau, sa whatai sae, sa whatai sifo, anoa maai sae, anoa maai sifo, si umu, fale alili sae, fale alili sifo, le whanga ma fale ase la. O le aunga, ia whaatu mawina le mawota mafa ma le aini me ola whaalafua e whaatama ia. Whaaftai i le tapo inga, whaaftai i te talo, ta tonu whaamlieina lau whaafunganga i nei fo i tūlama le nei aso, tātou tue whewila i le aso atai au. O nanga lawal nei, whai pēa lau Samoa, Entertainment TV, mai Samoa.
Whaptai fo i le Wendy's design, mo le whala e tautununga a malanga i Samoa, a sia nei funga lei i le Parahim, le oro o le Wendy's design, mo se la e.